Studije srpskog jezika i književnosti u Kragujevcu pokrenute su 1996. godine kao nastavno odeljenje Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da bi 2002. godine postale deo odseka za filologiju novoosnovanog Filološko-umetničkog fakulteta. Pored osnovnih studija u trajanju od 4 godine, Filološko-umetnički fakultet danas nudi još 2 nivoa studija srpskog jezika i književnosti, jednogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije, prve studije srbistike ovog nivoa u državi. Osnovni cilj studija je obrazovanje kompetentnih diplomiranih filologa, osposobljenih za nastavno-prosvetne poslove, za lektorske i korektorske poslove, ali i za izdavačke i uredničke, te novinarske i kritičarske profesije. Studije srpskog jezika i književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu pružaju veoma visok stepen međupredmetne povezanosti, jedne komunikacije između književnosti i drugih umetnosti, kao i između književnosti i nauka, a i ono što je najvažnije, između književnosti i jezika samog. Postoje i te neke vannastavne aktivnosti koje podrazumevaju različite promocije, književne večeri. One se pamte upravo zato što mi imamo mogućnost da sa jedne druge strane vidimo sve ono što se uči teorijski na fakultetu. Filološko-umetnički fakultet objedinjuje i neke druge oblasti, kao što su grafički dizajn ili unutrašnja arhitektura. Vi dobijate mogućnost da usko sarađujete i sa nekim drugim katedrama, te na taj način dodatno proširite sopstvena znanja i mogućnosti. Za mene nema većeg izazova nego boriti se za naš jezik i naše primarno pismo, ćirilicu. Jer kako je rekao Duško Radović, volite srpski jezik svakoga dana pomalo, jer srpski jezik nema nikoga drugog osim nas.